pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo popričati o tome zašto Nvidia stvarno trebamo pohvaliti za sve ono što su napravili, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u Discord chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama individualnih dionica, ekonomiji, burzi i sličnom, pa ako vas zanima imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više o chatu. Uz chat i pristup našoj zajednici gdje se družimo, dobivate pristup alatima kao što su FastGraphs, Seeking Alpha i po novom Ticker Pro. Isto tako podsjećam vas da iskoristite priliku koja vam se nudi, ukoliko već niste, registrirajte se na Interactive Brokers pomoću linka koji je u opisu videa i dobit ćete besplatne dionice u vrijednosti do $1000, naravno ovisno o visini vašeg ulaganja u prvoj godini. Također zapratite Instagram kojeg sam nedavno pokrenuo, zove se Financije i samo financije, sve zajedno napisano. Malo sam u gužvi ovih dana pa nisam stigao odmah objaviti video o Nvidia, ali ajde evo, popričat ćemo malo sa odmakom vremena o svemu tome što se dogodilo prije par dana. Nvidia je imala objavu kvartalnih rezultata, svi su čekali na njih, dionica je bila dosta visoko. Čekalo se što će objaviti i hoće li potencijalno povući burzu prema dolje. Dogodilo se sasvim nešto suprotno. Nvidia je objavila svoje kvartalne rezultate, odmah nakon objave bili su u plusu negdje 6%, pa su čak bili u minusu 6%, da bi na kraju dan započeli, odnosno završili na nekih 15%. Evo, točno ćemo pokazati, bilo je 16,4% plusa, nakon toga u petak je bilo 0,3% plus i jučer 0,3% plus, znači ne da se uopće. Nvidia je trenutno na $790, evo u pre-marketu skoro 795, što je zaista visoko kad se pogleda gdje je dionica bila još na početku godine, bila je tu negdje na $140-150, evo sad su skoro na 800, dakle ogroman skok. Razlog tomu je to što su rezultati bili zaista odlični. Nvidia je ostvarila dobit od $5,16 po dionici, što je bolje za nekih 50 centi po dionici. Ostvarili su prihode od 22,1 milijardu dolara, to je 263% više u odnosu na isti kvartal prošle godine. Sve je to bilo bolje od očekivanog, sve je bilo u plusu, jedino je ovaj dio biznisa koji ima veze sa Kinom bio u minusu, ali to je bilo za očekivati. Nvidia radi stvarno odličan posao, rijetko tko je mogao očekivati da će stvarno napraviti ovako čudo kako su i napravili. Nvidia je inače prva kompanija iz svog sektora koja je došla do valuacije od 2 bilijuna, trilijuna, kako god već želite reći, što vam je lakše, nije ni bitno. Uglavnom, nakon objave kvartalnih rezultata dodali su oko $300 milijardi u market cap, što je ogromna stvar. Kad pogledamo dionicu, mislili bi pa stvarno je već dionica dosta skupa, međutim, ajmo pogledati malo valuaciju. Kad pogledamo EPS za ovu godinu, odnosno 2024. Nemojte sad da vas ovo zbunjuje, jedino se radi o tome da njihova fiskalna godina završava u prvom mjesecu, ne u 12. Dakle, ovo je u biti 2024. godina. Forward P za ovu godinu je 32, za iduću 27. Vi sad kad pogledate te rezultate, vidite da Nvidia, ukoliko ostvari sve te rezultate kakvi im se predviđaju, uopće u biti nije skupa kompanija, jer kad imate tako brz rast i dobiti i prihoda, uz Forward P 30, pa to stvarno ne možemo reći da je skupa dionica, da je 100, da je 200. Onda bi već mogli reći da je itekako skupa dionica, ovako baš i nije. Radi se o growth kompaniji i njihova valuacija normalno treba biti viša nego od generalnog tržišta. I sad kad pogledamo ovo 30-20, ne čini nam se kao da se radi o nekakvoj vodećoj kompaniji iz svog sektora, a Nvidia to zaista je. Tako da ima onih koji će vam reći čak da je i ova valuacija preniska, pogotovo još kad uračunate u sve to da su uglavnom njihovi rezultati koje ostvaruju još bolji od onoga što očekuju analitičari, tako da je stvarni forward PE vjerojatno još niži od ovoga. Idemo malo još pogledati prihode. Evo vidimo da se očekuje rast prihoda 80%, price to sales je visok, ali u ovom slučaju mislim da je puno bolje gledati EPS, forward PE nego price to sales ratio.
završio, međutim ajde moramo prokomentirati naravno sve to. Dakle, ogroman rast od 80% u ovoj godini, nakon toga novi rast od 18% na sve to. Ostvaruju ogroman rast u ovim trenucima. Idemo još samo pogledati kako to izgleda na grafu. Evo ga. Dakle, ovo su prihodi Nvidije od 2015. godine. 2015. evo bili su tu na 4,5 milijarde dolara. Evo gdje su sada. 2023. godinu su završili na 60 milijardi dolara. Nevjerojatan, ogroman rast. Pogledajte samo taj rast u odnosu na 2022. 2021. i tako dalje. Oni su povećali svoje prihode nevjerojatno. Vidi se da znaju što rade. Očigledno postaju predvodnici u svom sektoru i sve to skupa očigledno ima i utjecaja kod investitora na njihovo razmišljanje i zato i dalje pumpaju Nvidiju, i dalje se kupuje, i dalje raste. A vidjeli smo prema valuaciji dionica i nije toliko skupa. Jedina opasnost kod Nvidije je da ukoliko ne ostvare ono što im se predviđa, da jednostavno potonu. Sve je super, sve je divno, krasno, bajno, dok su rezultati odlični. Međutim, sjetite se što se dogodilo recimo kod Netflixa. Onog trenutka kad su prestali biti growth kompanija kako su bili, kad su imali 1-2 kvartala koji su malo onako bili klimavi, odjednom se dionica raspala. To je rizik kod Nvidije kojeg definitivno trebate uzeti u obzir. Evo da otvorim i naš ticker terminal. Evo odabrao sam EV to EBITDA, dakle to je Enterprise Value kroz EBITDA. Evo sad da pogledamo od 2010. pa do danas. Vidimo kako se kretala valuacija. U prosjeku je EV to EBITDA bio 24, sada je 27. Malo više od onoga što je bilo prosječno kroz cijeli ovaj period. Međutim, moramo im dati za pravo da valuacija sada bude viša nego inače, a vidimo da je od 2020. pa sve do 2023. zapravo ta valuacija bila znatno viša nego što je sada. Tako da unatoč ogromnom rastu cijene dionice možemo reći da Nvidia nije skupa ukoliko se ostvari sve ono što se planira da ostvare. Ukoliko u tome ne uspiju, tada smo opet u problemu i tada bi se vrlo lako valuacija mogla vratiti na ovih 7,5 koliko je bila tamo 2014-15. Sada smo na 27, samo zamislite da se dionica sada strovali 50%, 75% zbog par loših kvartala. Sve je to moguće naravno da nastavimo i dalje rasti. Što se mene tiče osobno, ipak nemam želudac za takve dionice. Mislim da je situacija oko nje preluda. Gledat ću sve to skupa sa strane, bit ću sretan naravno za sve one koji zarade nešto u Nvidiji. Iskreno, nakon tolikog rasta nekako imam blokadu u glavi da sada ulažem. Međutim, definitivno oni koji su kupovali Nvidiju još prije sada mogu uživati i imaju one slatke muke, a to je kada prodati. I evo, ukratko, to je bilo to. Ovo je neka ultra kratka analiza Nvidije, njihove evaluacije i njihovih kvartalnih rezultata. Još jednom moram reći svaka im čast na tome što su ostvarili. Upravo zbog tih dobrih rezultata ne samo da se dionica dobro drži, nego se i cijelo tržište dobro drži. Nismo se srušili, idemo i dalje dosta jako naprijed. Samo je Nasdaq nakon objave kvartalnih rezultata skočio 3%. Znači, zamislite da cijeli indeks skoči 3%, kolika je to snaga koju Nvidia ima. I to je zapravo isto još jedan rizik za cijelo tržište, jer ako Nvidia kihne, neće nam baš biti lijepo. Za dobrobit cijelog tržišta bilo bi bolje da Nvidia nastavi poslovati kao što je poslovala i do sada. Prije nego što završim video, još vas jednom pozivam da zapratite Instagram Financije i Samofinancije. I to je bilo sve od mene za danas. Nadam se da sam vam dao korisne informacije o tržištu. Svakako ostavite u komentarima svoje mišljenje, lajkajte video, pretplatite se na kanal i pridružite nam se u chatu. Hvala vam i vidimo se u idućem videu.